Ibeting chua ilung tapen mene na mai kapai ke zeng kaming ba mai gumara sam news kederein sa Zeme kona salegara deleng Medical Assessment and Rating Board of the National Medical Commission ne Manipur Churachandpur Medical College ke MBBS sit haket delung chura phugai be sam klale si Manipur Chief Minister N Biren Singh tage danai kapai ke zeng ka chum damai ge pegai deleng chige Manipur Chief Minister N Biren Singh ne pugu Facebook page ke rogai ze Manipur Kedege lungzba men toimena hange misui be samngoraize Churachandpur Medical College ke MBBS sit hakete lungchura phoga be samkala ngobelu gumze chuna a rehu gulamge machira katene meduine admission process to the widle ze rogai deleng Manipur Chief Minister na rogai ze aize India kede go body pay Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ji ne Manipur kedege lungzba me hange pugu kohung mana kangyabe tulia gai zabam dele ze rogai deleng Churachandpur Medical College rehu gulam ke machi nei je kete ke chura Manipur sorkrinen rangai be kyuze ke changmari dele kane Churachandpur Medical College ke MBBS sir hakete lung chura pheugai be samkala lesi ngorai je Prime Minister Modi ji gu leadership kange dichun to chube tabam misongha jangau dele je rogai dele Assam Kamrut District Gusamrambaki Chief Judicial Magistrate Court ne Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodadu Wangrabe hachit kyuze kai skui madazai Manish Sisodadu hatuki ge samsara ku gaidele aize Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne defamation case hezi betun sharate be jegne Manish Sisodadu case falto gabelu gumze ku gaigule je sale anui haim nana chigai ra ile teti ben dike ge Delhi Deputy Chief Minister Manish Sodane Assam government du ksia bang dam gaize tingkum changa jang kai kum kedere de dige COVID-19 raritu gizabam bihige Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne panona panagu business from lilap to bege personal protective equipment PPE kits luira contract begaize hachai kige PPE kits jobe mi sone mi hungze Assam government ne luile je sagai lupchang Assam Chief Minister ne Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodadu defamation case file to gaidele namai kapai kyuge Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne apo case deuge Kamrut District and Season Judge Court samrambiki ge wangje samsaje personal protective equipment kit PPE kits COVID-19 raritu gize rehte chimeduine kabeknet panona panago business from lilap tebgne libeke tu gale kane PPE kits personal protective equipment kits panona panane Assam government hange takala paper kagule je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne danai ka pai ke using ka chum damai ke pakna be Manipur State Olympic Games 2022 hange tatoy ga betting ti go pe ka dawangai je second Manipur State Olympic Game 2022 gu mascot pluigene parimba rangya ga be nongying state bar of Manipur me te menata ga lepet kai dele pakna be Manipur State Olympic Games 2022 Manipur de ga bambe pipum kano ba ko nai thachibu koramne wangdui luse thal rabe peting pehi tim chakabe je kapai ke je kai stroke rimai gane choose kapai ke je mre damai ka chang thagulei aipo second Manipur State Olympic Games 2022 je Manipur Olympic Association nai Manipur State Department of Youth Affairs and Sport Manipur de ge lui bome pipum kano bako nine thachibu ko du rehi je tim chakabe bone haba gwaglu za tate rora dimchu ga betarem lei je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne saja Manipur State Game 2022 go peluigene perimba rangya ga be mascot nongning nam ripui State Bar of Manipur me ka ga be je nongning nam ripui du peluirun zabamra reko ga ba hange sai toimena ta ga apo nam ripui nongning dun things kaptoy mangra rangai be teze peluine perimba rangya ga be nongning State Bar of Manipur me toimena ta ga lepet kai de le je sale zai aipo pakna be Manipur State Olympic Games 2022 opening ceremony je kapai ke je kai stroke rimai ge mapal kangje bong ke tet ke gulei jai closing ceremony je kapai ke je mre damai ge kangje bong ne tet ke gulei je sale pakna be Manipur State Olympic Games 2022 ge Manipur de ge mipum kanno bako 9 thachibe ko mina changs roxy sport person Manipur district kacham be cross rock ne wangje ka jau ga gulei jai thorabe game kacham be himre medai sports discipline 34 ge ne mipum kanno bako 9 thachibe ko ramene thalit gulei je sale hanai ka ke Karbi Anglong ge nam bai kya pakachi babo National Socialist Council of Karbi Anglong
NSCKA ke bo zinai ka pai ke zing kamadai sumai ke Assam police na ka pehigene nam bai kyang na ka hazam lei je sale Special Director General of Police SDGP GP Singh ne nam bai kya Sokridum gira zai hakum to rak dalu me bo zize National Socialist Council of Karbi Anglong NSCK kya lei je sale Special Director General of Police SDGP GP Singh ne saze I mem bai kyang na rahang me bo hangsna Karbi Anglong na wangdui ga luze hasuin sam gaize gimi poine pistol ko chum lui luze Sokridum gize kumtora boze punikyazi National Socialist Council of Karbi Anglong NSCK ta kai gu lei je sale zai Karbi Anglong ge nam bai kya pekachi bol gu pam popper masterminds pabitra teron lei zai police na ka pegene ka zam lei je sale zai Assam police ne ai meh nam bai kya pekachi bol du ti to khamnu de lei zai National Socialist Council of Karbi Anglong NSCK ke bodu neutralize tu peren ga khamga de lei zai Assam police ne ai me bota ge gimi poina ga chum gimi chi banai paknen kai ken ngo do de lei je sale India Meteorological Department IMD India ke de ge tingnai ibe na tingnai shabe de ge pesorang kan tu meduine saze North East states bam ka cham bege ka pai ke zeng kai madai ge ne chuze ka pai ke ze ka sna lunge tingrui ke be bam le gu lei je sale India Meteorological Department IMD na mara sampo gaize na maitani kak na hachai kak lunge anui North Eastern state Assam Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, na Tripura ge namai tini ka kapai ke using kai srok rimai gane choose kapai ke using kai sna kamai ge chang tingrui ke be ting ka kai prenchi benai ting ka fit pe bam le gu leje sale Gorage agrubet ne danai kapai ke using kriguchum dammai ge Government of Assam, Manipur na Tripura nuize palm oil cultivation tin tu sura Memorandum of Understanding MOU ngai mak rabe ket sam hasuin sam ge beta te sign te gai deling aipo Memorandum of Understanding MOU ngai mak rabe ket sam hasuin sam ge beta te sign te gai beze National Mission on Edible Oil Palm Scheme kangene sign te gai delei je sale Gorage Agrobet company ne media da ke saze ame state kchum Assam Manipur na Tripura ne palm oil cultivation hange tate chura haba gwa kaize anui North East long re hange pado ibe na bezo ibe kachibem fuilet kaize palm oil cultivation tin to gaira tegu leise sale zinai ka pai ke zeng kamedai sumai ge private bus gridi be gangtok ken ranipul ka changbe te be to ten ribe gridi be national highway 10 fui himdi gne loket ne sopet 7 mile area ge accident to leise sale marasam pogamene saza po gridi be loket ne sopet accident to gne hezemna hangkai kana kahazamze Central Referral Hospital reuki 5 mile tangdongge pungai la leise sale zai hospital sources ne saze mina hangna hazami sangze critical condition ge la leise sale ai gena na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele